Emamo afishiapa na ebronson say de Ghana Today Jumedi no ebro Ghana Today eye Jumedia yede kan samwa edia him na edia den cheche enwo Ghana ha enti yako online portals ahodo and somewhere fa Ghana ho newspapers de fa Ghana ho website ahodo say fa Ghana ho nko ade a enne enkomo ben na ekoso eno ne ye friend Ghana Today enne enkomo ben na nipa di efa Ghana ho no enna your friend Ghana Today nti woni AKOSUA ABOAGYE betimi afemi akohyenhira mesanso ABAKAY wa ha enna mesanso ADWOA ASARE nso wa ha ye ba bedi Ghana ho nkomo ebrepam no ye be bie phone lines na won so de wadwenkyere aba eti de AKOSUA Ghana ha ensem ebobobo so na ne wuti no na wochi mu nyina no na won so de aba but enne eya afofie da na ADWOA nipa bebre nim de enti enne ya afofie da wadawroma edi enti na enne eya afofie da. Okay, holiday we no na nke sese eye nano Wednesday. 7th January. Na 7th January no eye Constitution Day. Se eda Ghana nyina eye si wo se yebe kai ya memu mra no na ye de eye adwuma no. Aha, enti since 1992 yes our Constitution no. Niema bebre ena Constitution no etimi abo mine ho ebra agina bepemene over time no wo maye nsachire kakra ne nneoma bi ewum but still enoa ena eye emra ebata o mine ho a bibia yeye no etimi guide yen na yetimi eye enti na no Wednesday na say ye holiday no but wo mu movie ba ene because weekdays ni muno se si anaban no ayesese holiday bisi Tuesday Wednesday a yem family fiada sa pepe enti na enne na ye hye sa afofieda no okay enti Ghana mra no ene ye kai enti Constitution Day esi ukuada no but said say ye mra say esi wo weekdays no a yem family weekend no na say no kra ya na amana ye de amaya na amana ye fiada me mendane ade eti ene kra say mi ba adwuma utimi say kromu da ho nipa no nhyada no so bebre eno ne enti ene no afofieda because obi o ha na mo say na ye holiday na ye de ya onte kra ABAKAY na ana unti bida yetepa na mo ada won school ye sare ye mam ada won school ne ma ye say no dey holiday no wonim hwe kroni de ADWOA ye nyina ne tibo do obi ho nebra mampanyi ba besaye last year 7 January enam se mame enena mampanyi esaye o so ya kire hwan enam so sananu ya ne eto aba nanu ya ne eto aba nti ato aba wi nti mampanyi na ho we ne no ene oba bes saa eti eno no so holiday na msi holiday enti ya na bebre na ye besere se eya no sometimes wo ton ade akura mesre wo de ne ma ekoso wo Ghana no ana de tie SOMPA Ghana Today anya bia bebobo biso ama wo na obi kura ni ho obi wo kura onim sa na wo twi mu ena president enya na afe ebro obefa Ghana adwa aha wonim kura se president new year message wante no kroni mo pressa na dosu na fe na be so be ko pedie bedie no na me yeah say minority your press conference what the day if I don't walk quite be so na so ADWOA anye bia no bibi kosoa na won tisa dako bibi ba won wanti o wo shefia na ABAKAY wo wanta so da foji na o sina na mo pede e o say na da won tezi esi obi ana 6 pm enti eya no watie Ghana Today na de AKOSUA Ghana ha no ni abobo bi so e de ama o se de be ya enema e be koso wano nti ene ne yaba ye de nsemo edi him edi ade ncheche e fa Ghana ho no ye de ebetum anim kama pa na osajefu Oliver bodi dine mami ADWOA Facebook Oliver baka ona mi pedi you know I say Kanoforiata was not arrested over a extradition request. He was arrested for
overstaying his visa, he is liable to be deported, not extradited. Okay. Enti asama ono ya kan say honorable Kenofuriata ya che no. Na che na ya che no nyese bia ye extradite no de na bagana. Na emom no for deportation visa ne visa no. Aswabruso. Eti American so de so visa stay no ebruso a esese ye de wo banti ono so a che na dwene e de afa na se ne visa stay no bruso a ayo ya che namba o no kure say enra but na nkrofo adwen ye omo say efa ne criminal cases na ekoso wo Ghana nintini ya che no na manfo adwene ye omo say ye no na ya che na che say ye de no ba dendenden no omo si o da bi we ne de emfa oni attorney general asemi hu ba bia ana OSP asemi hu ba bia we de ye metu kwan bre sese metena wo man ni mu no bre no aso abroso ese ye hwe ne ye de wo eba enti eno ho nkoma na me se da se bure na papa yi wo mo de ne beba na so obesiki asylum NDS se an lawyer for no nso du djuma ge exactly na me san so kra te se ni stay no ensu yo ebe so February enti no sisi asam no akoye tutu enti na mpanimfo ni bi nso twensen ke ye benya statement from US officials no wo mo aye detain no nke benya statement bi de free wo mo so akache no mo so ye hu se adie wey pote ni gina so ye detain no sisi asam na akoye mienu sa fe na abenti no ye benya but by all means no America for be release statement BBC e ba omo no ya no mo pe bia onto official statement ba na be me yehunu de entia ya che no said the omo kan say yes visa because em won pa de kire say na se be papa yi woni mumra etimra nya de ne first time si wo tu kwan na wo betena ho ama ne visa I expire na yakase oh ne visa ne de meti say e be expire February de na Martin Pebu nso ani gi age de lawyer Tupac azu ekranye enough okra wasn't it me ko extra se sa papa ne esi wotu na ni si usu ene won ko fom a wonyae ene osi wo da bi won tan obia but onye nipa bia na bamubu wo asem bi ho so wo sha se wo follow case bi o ana wo kan asem bi a wo sha kan kopem so obenya results into results ne ma ya wonyae aha enunti na ase ye tete de ye tie no na obapa unim se nsem bi koso free UK honom ne X ne AI nsem ni hu ya em wa pa o yes se a AI no ye de undress enkoda ene emma wabra ye mo mama ne yes etimi sexualized images of nkola na fe emma so bo hu ho no aye mo bo hu ana oda deja wo baabi yes UK UK condemns X over AI generated nude images of women and children. Enti yesi sesi ankomodie bi kura ekoso with Elon Musk ne company ene wo mu AI report ya ababeto edwai wo mu echire mu se investigations bi so ekoso sanse wo mu ni wo manhuhu no enti BBC fo kura na so mu kane ya enya asem keto akọ X isu akane Twitter enti na AI de san ya asem kura ni ade e ba na eso abeba fa so ama ye de aye niema bi no na eno so ne nam baabi se wo ho no ti sa adwa meti hayi na AI timi ebo madeja na ebia umfonyini bi wo ho na etimi ba o me se ba o mi se timi bo wadeja kura be ye fake enye say artificial the adeni artificial intelligence eti enye original emom de bat enye original but abeti o say omutimi use graphics omutimi use graphics etimi yi atade e hye wono timi eyi atade kwa de foforo hye they use graphics bit is adwa wuti a wo hye atade obi betimi e twa wo sei na ewom se wo hye t-shirt wo but betimi mo hye kabasesi a
but a artificial. And you already and betimi and a betimi so yi na sa abog ne ka but enye original no for no dey see one artificial. I think the amma concerns na bana de won say te say meti ya minim hwi na obi afre me adwoa me hu say you say nti bi ade ne be ko na wo be ba kora ba be we na udin na be say you say wonya no na de be si bia sa de asase ye ba ye ne ye hye da hu say AI no kora no hu difference e wo mu say ye ma AI generated picture bia ebe o say obi na akoye photo shoot bi wo photo studio nti say nya pa say wo be hunu anu obi den pa say obi hu say we ye AI ana say we nye AI na no nkrofo ya ekogina ye soro hanom ne ye se wo mo f wo manu gefu ya eba ya fe ye se AI afi ye sa se nye AI enti no kura wa asem ni mukura no ade ne say ye nyina ye nye careful online say no ye nyina ye nye very careful online because say na adwoa wuti bibi kura won online na enye say wuti ye na wo forward ya mankrofo because sometimes you continue mankrofo to me fake stories with pictures no mo dia babetu nti say ye nyina ye nye careful say hu bibi a investigating more to know the truth because in the media house bia they saw online post and nobody ko ye news say na ye fake. So they have to come and apologize. To media houses, no. We have to be very, very careful. So when you Bobby be so online, and no just say, say, at least whoever is involved, and also be away in charge, you know. We lazy, say wouldn't him now ye lazy works a seer, who wants a friend one who wants a friend walk out, who wants a yintino, yenya foot to my home. Na yemfa yanamun sisi ye wo honte sadia ebe hadwene papa ede wo hawo ne abenidie beba fi se de atrono deceptive stories no adoso bebre nti eyese amani bebre so de wo na esi from fasa AI ho se be yankwada ne ma wuntimi mo mo kwatere kwa na wo fa meto wo fa megu wo mani mase but at the end of the day ne yankohwemu kra no na enye no kre abake wo so de na wanya fa Ghana ho ene anti samne de edoso pa na ba ko pa trend pa fire service personnel na wo mo ebo cross media ensem training no wa bra ejato kasoa new market no enra Ghana mampanini kasai say wo mo nipa yensa kan wo din no ye diteni wo mo na Ghana mampani sanso ka semba akoye mede pa o security services no ebe hia pa se ebi ewom ye besanso ade wo mo akwa workshop bio ni a kire wo mo niama big ani so kakra esanse wohwemu a ensamtrofo ye wo mo adwuma de enso ne ani security services and security agencies ne wo mo nyina na ye adwuma bom ye nya atamfo esanse wo mo ye wo mo de ede som wo man no ensamtrofo nso ye de ede som wo man nti nyina na obeteki coverage na ebe wiase ya bro no nti no wo mo a ye diteni wo mo no eno Ghana mampanini His Excellency ye wa John Dramani Mahama kasa ye interdict wo mo nti no eno so asemo a popepa ye bi mo ahyase keka ho ensam na eno ne nkomodie mu no wasanso ka asemba ko efa TV license ho ya yedidi dwuma ho se bill bi akopemu wo mrahye bedwamu a eno no be media levy na no public media levy nti eno so empanimfo eguso ya wo mo atemo cabinet kora wo mo tenase na wo mo ahwehwem enkakra no sa public media levy nso eno so eba bedadi ewo omayimu ano so ebetumi aboa na empanimfo wo mo da GBC adwumako na no opani kwankyerefo a wotua no eno ade asem bi to Ghana mampani ne anim wose wosre eka bi emene wo mo ntimi ntua 13.6 million Ghana cedis 13.6 million Ghana cedis o say electricity bill into Ghana mampani intervene na wo mo na wo mo ntimi ntua aka no na eka ne mene wo mo kire mu se eye de wo mo ebeto ye okay te said ye free office bi na kwa wuja bibi to ho no nti wo mo nso se ade no wo mo nko antimi enko nti Ghana mampani enhwe no onye hu bibi eno so nsemo a eno so edi ade nchechepa oboase west
emra shebedwani wono so etu abayifo ese aban no entake bold decision na mane nya se yemfa ne se meye weyi a NDC amanyokuo no 2028 anhwe ya ne ya lucy na ade bia beboa ma economy no ebetumi agina yie no won take bold decision na onfa me bom na emua oman no eno so ye nsem ni bia efa oman Ghana ho a edi adencheche pa na adwo say online no sometimes no uko kra na wora hu na die ne ye hu Edia na ye niema be na ye post to videos be na ye post to about us here a better wa for decades generations na da way se wo ba online na wo puto na wakoto na wo dwawo ho na wo soso wo nofo na wo soso to na ba wo him minim se eye depression o se eye adwene mu yare o because ayi Mama ye say nipa bebre na nam ho a mental or madwene ne nyawo na no psychologist a doctor ayi osay o kan bibi say nipa bebre na nam ho madwene ne nyawo many are mad because uti o shawo dem adwo wo shawo dem na sade na be ha wono atamfo na si ho na wa ba wa hem te sade no mentie ana say oh ana ayi bibi how na wujin say na online wona ka so obi fa ho na bia bu say wa ba betro obi aka ne kuna sem nyina obi aka ne yira sem nyina obi aka ne ma sem nyina enkrofo tie sa ne o ma kan no o mokọ but ade na wodi ato ho no eda ho forever eto bia be hu na wo show bi wa ne dem na ode enye video no eda we ye dey ye twade beto ho see ade ye mfasa ade ne hu because initially sa live videos ne by na people were concerned about background ne ade say dey emfa ho kura bi say ade baby ade no background ne kura timi ma video ne trend pa say the pant say one na say blaze ya na say one ana ne dem won pra ho na why you oh yeah eno kura ye boosting ade be ya dambo eno ne ye boosting mechanism se wo jana dem ho na dem ho asene no won pra from ho no na the bathroom WC ni mo ye green brown no of course o video anu a eno kwa ma ne trend na o de opa ko hwe sa video ne hwe likes ne hwe views sasas na fa toto obi video a waye bi educative video bi kura wo de ye ncheche debi ye like kura yen like it wo mu hu se eno na sesei no etimi trend enti bi pa cho abaka mi busa o what trend ya dabe wonim se yen kai last year kura trending story say yeti yen kai enti wo trend 1 week debi ye di pesca the pesca say views ne likes ne nyina ya monetize enti no anya because so live ni si ho na anti wunya say sika ne wie won care about integrity wonim say ayi school form wo university Katanga hall woke na brand bi no ha dwene pa but no nimade wonim say wo wie school koye ne masters ne that time no mo twitwa video that na Facebook ene ade ba pa na wa be ne to eni ehwie nsu boys ni hwie so mu sabio mu jini o campus eni ade wonim say wo wie ne masters akoye ne PhD time wa o ya benya adwuma bi e wo United Nations say so de wonim say wo ko American embassy kra na so UK ana ba bia be ko bia be Google e bia ye beba udin ye beba wo Facebook e beba wo Instagram e beba wo TikTok de wo omo betko wo ne kasa na wo interview no na wo bo no wo hwe eto ko interview no obo ne di omo pia hwe ya ne tona no wa be no na ye hwie nsu ogum no ebra no wo Katanga ho wo ke ni wasi no enne da hoi wo na apese e you an executive director Oman kashe but actually they turn the picture no mbusa and say we ye wa oh yeah school days wa repent you but picture ni video on repent adwa ade ni sa adwa wo be repent you but picture ni video omo repent they don't repent emrebi ye nua be ya wasachire ya so oni nyame nam e tonto dike o kan se bi mi remfida o se wo ba bema na ade ba ko a because e bra no person ogidin
Oye di obetimi aye bia. Ebra no pese wo gidi ne ka se tonto di kenie no. Wo ye di chese no extent na wonko. Yeah. Oye ni nyina ene wo be ye mada no. Eya na ne yem hihye se ne ba no ko online. No Google. Those videos and pictures all smoke or yeah because no ya aden smoke. Oh yeah. Was it onim de ne ba no ebehu a obehwe. Eti na wo repent. And wo fa Yesu Kristo say na Awurade na agyenkwa or preaching nyame asem or ye die o. But ade ba ko ha ne se ne ba ebeba be say hey na say wonim nyame no de wo ye wo huni. Enti yenka hu ne se de bia kan internet no on forget bebre on forget she. Wo pictures no on forget it. Wo videos on forget it. Wo be repent it. Wo be turn into a new leaf. Said yakoda ya what turn into a new leaf or boni suita. Wonim so kwa United Nations adwuma no. One video wa be it said you ne top. Member say me kan ni ehwie nsuo gum ni video. No bu ne pa, no bu ne pa. No onim say no na be disqualify no. Ebe ni bedroom baby na Nyankopon kra pese wutu kwan. Ba niam bia wo de atoto no do American embassy, UK embassy, Canadian embassy. Wo de udin to ha na because the biom bebusa wo ba bia wo. O username online. Omo nyene kwa omo ko hye wachi. Na kohwe. Wo na agira ho ya wa ba wa ha mu a wo de phone asi ho ya wo video yi. Wo ko pede wo Canada na ko pede wo UK. Nyame anya wadom nti ye be stress yenye because sometimes wo call us any nkofo border mo. Ajumu yare na ye ka no because you would think say to this extent na wa wo the video asi ho na wa wo so so no fo na wo de kire ade me pe views eh ajua ni pe bia ka wo se wo da chi efe wo owi obe delete na so wo delete e wo ho wo be delete but enko ajua ni pe bi wa wo da chi efe wo aya na wodachi efe ebi 5 years time pa ni monyam bi be me bi obeware oba bi obeware wodachi efe o wodachi bi da wa efe but na views no ne kakra na $100 no na wo pene wan hia obe ayete say iso na afi wa sell with destiny for a morsel of bread eti ebe say because ene de adwa baby omadu ne de say wona ne dem won tuntum wo mu nyina ano ohye yente so kakra at least post to be ebe impacting crofo ebe change people's lives I bet me de anigye aba memo obi anka nkire wo say wo rowo ho any idea and bema what trendy because me can say 2016 and I'm starting videos about motivation and marriages. Oh obi I remember panyi bi we there we no there video and there microphone tio and microphone show na say o man akwaka am say pacho that is not what I stand for. Me we na akama and anya me there say me boa microphone wonim de nya ajo wonim say ne mitime di video bi to ho na video na nkwese nkrofo onye obi an page mi asamati o na bi kwa me ye video no 5 years ago BITMISE 5 years ago na video no kuta more than 2 million views a video I made ebi wa no obi asta ko say video be cover na me nkai na I made that video 4 years ago 4 years ago and I mean make it a video no it wanna catch us nkrofo mpanya nsasam metimi ebie me video ba kwa ya share video no more than 300,000 shares one video na me yede na me tufu 300,000 shares no 300,000 views shares ya share no 300,000 ba na me kan dey eni obi na page mi o eti eya me minority no kakra no deceive share emma the minority kakra no mo page mi no deceive omo penya nsasam de do so pa baton say yes ankure hunu na ye dede yes ankure hunu na ye dede omo bu omo no mpe kasa until you would think that they are not there they are there by just that they are not loud obu no ho tina fe do better social media din samfo e dia be ya wo say omo ye dede nkura ne Gen Z no ono Gen Z no wo hwe wi na wo de ato ba bi no wo it will be go viral for 1 week for 2 weeks for 1 month but what dent we image forever usika bi anka beba alusu ka company bi be your ambassador enka lusu opportunity bi ekọ sa $100,000 $100 ni $200 ni $500 na wunya ne no what exchange for a $1 million you have exchange
the $300 for $1 million bi anka beba ebra nyame bebie kwan bia nti ma obi anka nkyere wo say and now go online na sabi you di Jimmy to ha and then crofo be hwe because na make makanyansa semwa I was talking about marriage me kra na me nim ba video no nam me call ya na ya bet me hwem say 300,000 ya share no 300,000 times 300,000 people I say with various at their call now views more than 2 million more than esona me ka de na me kanyansa sem edi bra me sha say na me say odabi ma me nko kasa bi ojimi na me nko viral dabi enne and sorry dignitaries meetings akese ene invite me enye nkwala de o enumre kura me wo eye Ladochi Vita dwumadie ewo Presby sorry eye Madina Faith Congregation and me no more program me kura me say me post to me refi me ko me ne this comedian Obi Amponsa or also is on the bill. But nipa no minimum no he the person saw my video and the platforms akese and sorry akese invitation akese including outside Ghana and never because me Kenyan some when I say okay Jimmy who na be frɛ how many women's conference on be frɛ bra wo online na wo Jimmy obi am frɛ wo da say ye women's conference na ye penkrofo mo ma be kasa na ye be frɛ wo online wo ka Jimmy asam ana obi ebie wo to debi they will call the omobe free nim say omo ni munyam and we have mounted big platform na nka yen deserve not because they say you can answer some online people we don't know people are fighting to give us visa to come and gather Ghanaians so that you can talk to them what they catch them emo be nada emo be deceive so we call online na koye you have exchange so 1 week trending you know for that future opportunity na beba no enka ebebie nimunyam wo ene ye de obeba enka conference akese ne ye de obeba enne wo beko recent maybe me call Kofoidi Anglican conference me call former justice of the Supreme Court Justice Adinira any at the justice empenifo kukuda and I was the guest of honor. Wow. And to be come do me say na say na ifa na de ma be pie asem we there because me share the chairman of the occasion na me share dignitaries o man line up o mote ho na mimum and na me yet the special guest from Accra de Kofoidi special guest I may be addressing the youth and all these dignitaries were sitting there listening to me wiye I say no we dey na kada mama na we dey na kada ba when na ka kire wo say wo viral na be bie wo fusu no say bie wase and wo aso so wo no fumu na wo benya yi na akọ viral eno na ye papa wo betimi ye bibi worth it I be de wo be ko etitire nim e be mo onimunyam that wo ma be hu a wo mfare me back to it because mommy I also want to be an influencer because the way you I like your video I'm so okay so what content and I will person so they call out there because the world must know you for something it did na also enti mo bi na da e mo bi nka nkire wo say wo bie wo hu na ko viral 1 week ya eno na ye eno ye wanya 1 week ni 1 month no any TikTok on $100 ni $200 na unya ye no wa hwere wo visa bi ada che beba big platform bi abe mount women's ministry bi anko beto nsafro leadership meetings bi anko beto nsafro visa bi anko de be ma wo se bra na ye gada Ghana for Canada now you will go and speak to them you have lost order because almost set here you own sem fata so will be a good role model for them. Let's think about the future. And more be another. There be almost a bon some of who say what joke, what the cacrebi, what the cassia baby. Because sometimes you call online Najwa when you boss a very serious point. Yes, so do you so what you be no be catch now say Debbie where the my own trend. And more be me start here marriage content. Me start here relationship content. Me start here content about faith. Me start here content about women's empowerment. Me start here content for wives. I know and a very powerful person who called me say, "Hey, na de wo ye de ene obi antie wo. Ghana for the mo pese bi ojimi ni nkwase asem tie de on be trendy." And I'm so there be and no nye the what I want to represent online. There me pese me ye ni. Enne na me kan. Obekwa kwhye. Na nipa be wo bisa say enye na o mo se nkrofo pe nkwase asem yi. Eti ene na wo di video ba ko beto e bia Facebook na nko na ya share na 300,000 times. Wo di video beto a wutufo na nko na 2 million people e na watch. Wo di video beto na day no ane aba be share e de ne ba ne sa. E chese nye obi a na page mi. Ya na minority for no nkuma for no ye dede.
micro minority micro micro minority no omo ye ketewa bi ba omo ye loud omo ye de ntia na ye wo se obi ejimi da bi anyansafo ho pa na madam uni se me TikTok yi de me bia mesi ho na there were nkrophobia in fact say be 3-4 years ago 2-3-4 years ago any omo share omo ba TikTok and omo ye very active. There's no day I will be scrolling wo FYP omo bisa say no more dudu onwa numbers ne de e wo ho but as to say we be hu nipa no ye say no any hobby because omo amayi no abesen ama foforo nso aba there was a lady bia na oye very very popular. Oh, very popular. So me boni din se si a obi abehu. Na she used to any nails ni say tie nie. Wo share said you dey call bonsam ani. Na ne content o betena se no na initially nkrofo ho nsam na no okeka. Say bia celebrity bia semba na say even TikTok ho no mo kra na sama amanfo so eja wo mo ji wo mu din wo ho obi aware mu sem de ani kunu aye mo de abesi ho dom na ne wo mo ka ani obetena so hey bra na ne wa sopa no wa ye fine e wo ho ye wo ho na ehu se lady no wa bit delete ni page ni videos nyina ye tie ne ye se wonya be ma bia wa be ye ne ho ade na before aware no when you say lady ni be delete ni videos ni bia me see ene wo hwehwe ne kura no enti o ho na fe people nkofo hu ye no e na manfo so de ye content a wo mo so be create ye say aware ba ko na de be na say no wo hu wonnim de because share wo head ye gu ho no ene jani na wasase na emoa nti eso ko delete emoa eso delete the free wonti ye be stress e memmo bia na da won kan chew sese bio enkwase asam na woton yeyie e wo online anasa bio jimi sem e na woton no da bi ye won crofo mu so pensem papa etie ye won crofo a me TikTok yi se jana mini ho na adwa me ni TikTok na anu ya me ya na post to Instagram ne Facebook na me de to we said from Santi AKOSUA TikTok na se oba onu obi di wudi abie eti ne pa ko no admidi AKOSUA ABOAGYE no de abie eti me de me post to Facebook and what time de abeto ti me ko no na number 34 point something k na me say okay na eja ma me media na se obi afa me di ntimi mfa AKOSUA ABOAGYE no no afa nti ma me ya me mpedi foforo na me ya na AKOSUA SOMPA akra ba enye kama na me de bieye so ya fa obi din dia bi account na ja me yeram so okay ne ma me ankasa me mie bie na me din no AKOSUA SOMPA akra me yere SOMPA akra na matro na ni say na me bie na anu ya 189.3k me bie na anu ya me kra benim na anu na me hu BITMISE o matro say iska bi wonam say me de me post de and was iska wo monam so mo say metimi a withdraw say na no so enam say o monetize nam say me monetization nam say na yema me na sika free de wan na mpe but de me de koto to nyina ye nsem wo ye de tufo eso me de to wona nipa ne be hu say me ano ho no a na followers na 41 point enti ba be chain de odi me din e post ye no kra ma ba be san ho kra enti wona ka chewo se obi apensem hunu enti e be stress wo ko online be purpose minded fa wani si bibi so se me pese me come make impact this way me so me pese wi ase hu me se me so me ye bibi se dia boa wi ase se bible scriptures na wo de beto ho se ebi how to dress ebi mu che how to do makeup ebi mu che how to do your hair obi chere personal hygiene obi chere computer game se de si ye no obi nso timi chere ekwan ye fa so wo ye sound engineer enkrofo chere niane enkrofo chere ankrofo viable things ebie kwan ma wo mo emo mutimi nya opportunities obi okwa na restaurant bia frɛ no be special food mame obi wana sikani bia frɛ no be ye wei mame enkrofo de ye niema akase bie kwan no wo de trending 1 week trending ayi oji sikani wi awawie obi de for 10 to 20 years obekoso ajiska because say wo kyerɛ duane no wa wo kyerɛ kwa fa so ye ti wo kyerɛ kwa fa so ye makeup
ankrofo me say makeup online na nipa no me hu no na me connect here and na hwede me ebi 3,000 5,000 what na mo na enne trending no abi wutrum sabi onyame fa mo fa ncham yetiefo na ya fo fienda wa be woto mo fa ncham yo ya titi na dia je $100 $200 wo wi a wa wi atwam ba video no so da ho saa na nkrofo hwe ne yeserew we abrabo eti nyina ye fantu ye ho Abakay won so story be na wona nche ye ma etiefo nso emrem anti kakra me ka de ato wafutu ya wutu so say ye hwe ya ne yankasa ho me kai pa na nsanya Mahama ba ye president Ghana president oba ya obobobo ne ministers di o mo start event and kora ne ye hu bi ehu de course no kora de na write ups na mpanimfo bia ye ayatuo yes social media no so ye hu se ebi ho kire wo mo pa ebi ho kire wo mo enti no afutu a wode ma ne ye nyina ye mfa ene ye ne ayetimi etworo edigu social media no so ye twira ye ma honte ye nye research yie na ya tworo de ato wo na no so dache ye very fair ye be wa kwa print ni nyina de abegu ye nim ebia na obepedi brebi said ye wo ka no professor na Jane Opoku Agyeman okopie mu ewo Mozramifo wanam national convention Ahmadiyya Muslim mission na dwumadie nase no ene odi tu dwa se wone na ban his excellency Yewura John Dramani Mahama ne ndisi amanyuku no wo mo amene boa no munsu aguso wo mo secretary hyehye ene proye de eno ene wo makoma so ade pa ya wo mo epese wo mtu ase edi free oman yi mo enu nti ena wonom atete eye mpanimfo bebre ebiebie ahye bebre awonom nyina eboa ema nhwehwemu efa kankan drimu die na no wakase bi mo ka ora ho sensem se ye ne ntumi amaso mo ntumi anya ne ade wase hye hwa na sew mo ntumi nye wase ne ma wo mo di gwa kwem no se pia ebegie nyina yensam yap obinfo na Jane Opoku Agyeman enso ede sansam no epi mountain na IGP Inspector General of Police Tate Christian Yohono wono so na aka che ne mrantie posi adwumakuo no adehye ni nyina se adwuma na wo mo ye no sebio wo mo ba emudie ene se yebu nipa enye wo mo hallmark esanse enipa na wo ye no ho adwuma enti sebi se wo mu nipa no a na wadwuma na wo ye no wo ye ne sei enti ne posifo ni nyina se integrity no wo mo ema enadi wo mo adwuma yem afei professionalism nso wo mo menadi na ni nyina mu no oso wo ka kire wo mo sei wo mo ema perepere yo ene emra ye wo posi adwuma konim no wo mo entumi emfanya adwuma yi wadi tudwa wa bra nura Ghana mampani ede wo ha eye pickups ede ma wo mo wo pa ho ntama wo headquarters say no wo akra ha sei no de sansam no etudwa na opani ba konso na ekase wo ye environmental scientist Professor Chris Gordon wasi say enkankan kran ha ensu ya ho eye din nyina anti ye potem ha 3 days ni ye nyansu ya de Christmas no mo ni ye ni ye kura ni new year ni nyina Christmas no be 2 days pe ene ye nyansu new year no so sabe 2 days pe di new year wiye asan ateko enu ase ya na dwede suo na se mene mba ye nam ha hampo ne be se nsuo kakra ye nya bi dwade ye nyansu fendwade wo se eye Ghana fo ye ne ankasa ne ama ye ho kire ye wo nsuo ho wo se ye misuse nsuo pa ye hwensuo su ye ye hwensuo su ye Professor Chris Gordon wo ye environmental scientist wono na ekasa yi wo se de ekunu kurase upie mu won kran ha ba bi ti se tashi nungwa afei wo mo was painters ene empotamu bia wo mo mbunsuo se ni nyina aka ho ene ma ensuo no ho kwa atwe ewo enkran ha sei no na mpanimfo nso hwe na wo mo efa ne mapa education no enkoso yie eno nso ya kakra entertainment mu nso ka che Kwame Apia oso wono de oni Michael Jackson bia wo wiase yodi ma ya Daddy Lumba ono de enkrofo bodin me de ono hu se Daddy Lumba ya bigger than Michael Jackson kura if you say Daddy Lumba na ye ne dia Michael Jackson di onim ne wo ba bia eti ka che Kwame Apia nso
kyerɛ na dwene ɛwɔ hɔ a ɛno nso manfo dodo no a edi ho nkɔmɔ kama na no ara hu sɛm yi esi yi so asante achema gogo apenti nyina se electoral area assembly member ya wom ko hu sɛ wawuda ne dem na wom so suspect suicide case 29 years assembly member na wohwɛ picture no a ABAKAY abrantie mojamu na otimu sɛ whole future ɛda n'anim na wobi anim de koba ya honorable wo betimi agye ono ankasa because yesi ne mrantie kro oni omo ewo area ho no wo mo kra ka sɛ enwumre ne wo mbepie ama omo di nkomo ne ade afa ye fro no abo mfa ye kwa akɔcheki ye kɔ yo no abo na ewu dadan mu yesi we leave behind kra ne girlfriend a one ne te kro nyembe 6 to 7 months enti enura de no kwasem sɛ area ho no na wo nyina obia ho adwiri no de kyerɛ sɛ ono abo yesi wo ye din won kasa oni obia ni asem ewo empotem ho na omanfo bi keka ende ya tesem ya wo mo kyerɛ sɛ ne electoral area no wo mate ese asase bi a wo mo de daniama developer bi no wo de ababeye fuel station ewo ho na asenkrofo bi pene so ebi so mpene so echire ne yese wo mo kyerɛ a ono abo afa echire kwa akɔgi sika bi ewo owura na enkyɛn ono abo yi na no ho bia wo manfo se da oso wonkwaje hunsu akwaje nti wo manfo bi susu se bi ho frustration ne anim guase ne ye bo ono abo din ne ade no eno na ono abo se abrabona afuno no wan chiro krata bi anto bibia sa so se bi oni obi adi bibi hu nkomo ebe be on se adwoa wo se wo mo se oyobi a wo ye din won kasa aya wo mo ye din no so asem ha wo mo a wo mo ntumi bebre na ntimi nka wani beba ahoso no na waye de obeye agensem okay agric ministry nso se poultry distribution no and in Kokon Ketin program no wo ma chance wa Ashanti region I want so wo mo de in Kokon Ketin no koma won say recently obi ka say ye good project yetimi hwe ni yi ana nkokɔ no say ye de nkokɔ ne brown na wa ma o aduane no ya kyerɛ o ya ma o education ye bɛbɔ ka because obi o de nkokɔ no ma o ma no nkokɔ na wu because here special care aduane because so ye nkokɔ Ketin ampa o mususa even though a good project and crofodi hun komono o masam de say his excellency John Dramani Mahama ne agric ministry ne bedin kunimu a yemfa mo obi akeke yem make sure say nkoko buo no kura na ya kyerɛ no obi okro beba hit kura ku akoko no obeba hit kura ku no aduane esese ode man kura o hu the timing eti yehia omo poultry no omo ye expert na nkoma ye educational general education na nkofo so ye de nkokɔ nketenkete ne mawa because akokɔ ekitua bi se mensem eti ye de ne mawo na ebi e ma mienu anasa miensa na ebi a de nuane kakra bi aka ho because obi wo ha ono kora aduane no ono oje damatu so e de akɔtɔ aduane ma akokɔ adi ada adwa farmer poultry farmers ne no wo monye omo farmer poultry farmers ba ebi mbakɔ kwasa o mbetimi aye because ase ye pese ye ma obi aye bi they said na ye trees ya na ye due pese obi aye bi ebi mu nua na wu ebi mu nua ma me ma tie fo mram na ebi mu nua no omo kwaja ha adwahwe o enko nketenkete ebi nua tie fo mo ma Facebook page no say mo no mo de ma wo say ne de ma wo mo nketo say ya say president Mahama o se no nko no nko kan kokɔ ma wo o kan kokɔ ma na ase na no kɔfom ye no kan kokɔ nketenkete say I hate say MPP for na nko mo ba be kan National Patriotic Party ena no fo mo kan ni ena aka ho say wo my press conference am be unveil a new political party and central for no obi agu ho o ma de na o ma kyerɛ no was National Patriotic Party na ni ba no so no aka afa owo yo say a new party is new patriotic aka adia me tie problem 0260196064 and 0260196065 0260196064
ɛna 0260196065 ti nkokoma ɛna kwada ne nkokon nketenkete National Patriotic Party ne kwada ne New Patriotic Party ɛna ka achire Kwame Apia ono so si ono de Lumba or bigger than or bigger pa chain Michael Jackson kwa da chain ye SOMPA delight asia yi ombedi hu nkomo se ebi mususu se that the Lumba scandal ye ba ye odobro ni ne AKOSUA se wadi akata nachi da che mo bedwendwene ho am ye hu se ya mpa se akata na nimonyam so se fi se no na ye di hu nkomo akọ afimua numbers ye di ye adwuma ne ye 0260 196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 Memfane waba. Hello. Good morning. Good morning. Beba chomini ya bene meshiani. Pacho Ogaji says Leo me kasa free techina SOMPA. Ayo Ogaji says me pacho aye SOMPA akra me ntio. Yo ya dama siname. Ano pa manya kwenya mama fanti amfama papa chama musa fanti. And a third vice chairman, incoming first vice chairman Buga Ameriji. And a MP, Honorable Martina James Sakosa, incoming Blue East Regional Chairman to Mamichia Sampan Free and Pray. Mame, Sam Kukonki can kiss our program here, Modi Bay. Mimi, who is there? And you see Kasa Yakwa. Who could the Chema? I can't Krabiamo and Drew Bechino. Or my started so more bad the ABB hour. Mame, unless if 1 year to cool to see it, I am Jumania. I teach a 4 year training college, we are not service to see it. Sati Kaudi Buano and Kadi Pesu and Campus. I teach a 4 year Jumama Trabia. What year was some Bako, the Akawafa. Sati Kawa, the corporation program, when I Kaudi Tiamo Franica, and Campus one so. The power children, when you know what teach a 4 year. Papa mama wa bendi ya kunyapa wakati leo wanadia waweke mfulu ya bekabia mfano na asira bada mama mama ya bosetu akosa la atu abadi ya mano ama nasi yamba oba wasea ibusuli ya na nidi ya nkati MPP delegate 31 January mungu kwa bani ya fama miyano metu franka fama MPP na 2028 na miyako na bendi party nani mwebetu miyazitumi adi ama MPP for Don't feel like it's a funny or the funny and that's a problem. I'm in Pada. 2028 Baba. 1 people back on to about man and I'm in Mate medase pa someone so do adventure by 0260 196064 na 0260 196065. Hello. Udem. Metonka. Yo, ajani mo aye de adwuma o ye de holiday kra na ma adwuma ne ye de no ye SOMPA ai ye dase yo ai Yenina ye tie SOMPA.
Ye do you wo yes ya dey. Ah, Matthias ye. Mm. 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 Yate, yada se janimu, so the wadrin chaba 02601960640260196065 aha. Ayo SOMPA 106.5 FM. Accra. Hello. Hello, AKOSUA. Memena. But original power me the unya me SOMPA TECHIMAI. Ah, SOMPA TECHIMAI yada se mo akwaba nso. I am me just AKOSUA me chia mo sonko pa. Na me chia apam ene oblempon. And I was I say oblempon say Yankopon ya dom na dwuma ni bi ma sa so aba. Se mate say MTB o. Ye de wo beto aba. Adi adale die je me tie na manabro so. Yada se. And I was a minister, and I was a Mister say, no, what time number the adwuma say buy our meat no corner, never wapa, and I can't look like I'm in 30 seconds, no more you for brother, no content him. And there was a no more cast, not to my show. First, woman a titi woman, I and no woman bua diano, and woman bua mine no, and no crumble your domain equal. Then said woman that the social media were your home, and the answer why your home, yeah, who say, never to be some of what else will be my eye. Send again a bit yako. Yes, say, you are no woman that said that in a movie bid woman yet. No one to 2 woman ye. Now, woman, I said, now what can once there no opinion on social media, didn't know. No, your home, but that no go and must say, Emwa. With the American on the time is removable. And so sad, you know, went to woman to Koran, and that, you know, woman and I don't be do a man so I don't be born mine. To Munchu Mudaki, and I was under Martin. I mean, come Miss Meda CP or original dia wode abba. Hello. Yo, Eben, me pacho me into. SOMPA FM. Jisu akitua na wie ni saa no ma membo koso ambo NDC aban abaso ni amammo pa mo di abrega na fo a Ghana fo ahu the difference yesu ansa nti be kire minority fo na ya ka kire o mo se hello so me pacho me ti unkapa yeti opa na sire minority na ka kire o mo se so mo na amammo nyum ko yie mo mo Ghana fo ekoyie maye because you answer you know the difference in between the both political parties. It's now 8 years. Even put a cow mountain that work for the past. Okay. Metiopa.
Matemenso medase pa se wode wadwenkyerɛ aba eti 0260196064 and 0260196065 ene yede eye adwuma. Hello Edem from Kantamanto Accra Ghana. What was your battle where, dear? Yamia do me who announce way. Let them do Tia BBI bear fine. You bring a good point more of them. Of them only Jerry. Any from that which you are probably in a good position, Papa. You, like the radio, we give a number in the person who to it. Well, Jerry, show we. I am from Chia. Give a number, I was Jerry, now what for pa? No, what is the crime? We take the crime. I bring to the money. What I could structure my hey, what I could structure my and a black temple. Let me take the name with a black temple and echo. Well, they didn't quite could say. Oh, you're not about the full team. Zoom like open the palm and the minister part of the Japan. I'm not going to say. If we are the clear, the better than be our young in the devil. Over here, but this is a thing. I will make this. Oh, bottom. Oh, yes, so. Hey, I know how to do what I'm doing here. Who was a mother? Oh, brother, can you and a Dutch? I see you. When you're able to get up your body, my so. When your mama not put some Ghana food. When you're by and yet, Mona, I did my ma. And keep this. Let me try the other. When the good time, between 2 a day for Ghana and then million. Not my idea, 3 days, my idea to win the Ghana. What was the budget for Hammer? I did my brother of Mama. Who want to play a good new man to pick out. Can you see the almost everybody? You catch a Ghana. And I can't face you. I know my boy. I have na yan kwa paratie anya ma no ne bonya de de ku for the time na yan top fika ni o obi agba fika ni o and kwa I got to so and kwa ya story le ba patata kwa story poto what the what you want to have my boy open there so bi go do no so I tloka why are they the part gay to today why everyone galamte why everyone why are they Number 100%, the number of 4% out of 100. Only the bye bye. So, Meda CP, my young fat near Waba, a year 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello. Me pacho, your friend say. Pacho, Mede Mohammed. Mohammed, my main shana, main found to by before Frosona. Minty. Hello, Mohammed. Yes, sister. What do you mean, guy? Mammy Shana, Mingma or line, no, oh, dear, no, Mimiton, but Wakasa no, ewo form, na yan Shana, yan Wajuma, come pa, said a bear, Bibia, Beda, Babia, Edda. I hear SOMPA 106.5 FM, Accra, na, and you may be other room, and now, or Moboye Chidom, Amia de Ghana today, no, Abba. Enti yen share say Mohammed line aba hello. Okay, Mohammed afede me nya o clear pa. Me ba chana free he. Yo Mohammed yenko. Amen. $123 or $25 minutes $40 $50
speakers or they are called 17 cities with majority of ministers. And the gentleman in Mahama for less than 60 ministers. And there were Tina Madonna and Ejina Mopian as no SOMPA. And the Irish Ukraine will be temple conquest in Kete. And our Kotian essence for ABBA. You understand how they 2022, 23, 24 nurses for now. But they were no man for the majority ministers and all. Not for the and the Irish Ukraine over Kranza. Blonia Yebedi, Obian Cotton and Shoe. Obian Tonko because SOMPA FM. Matebemena. Menso medase sa wode wadwenkyere aba enwo SOMPA 106.5 FM akra unso wakwanya sa wonso de beba 0260196064 and 0260196065 we Ghana today enne Ghana ho nkomo ne yedie no wonso fa wode ebra. Hello. Yes. Good morning. Good morning. Me ba chomini abema beni. Ameba alaji ni go agree Oregon coach by then coach oyewu as coach now the ball game every year no na one more udi ankyere mi o alaji good say coach oyewu and so hello coach now hello APC yeah you say APC category abede APC who can say free abede ABC and I say APC yeah family APC we can say abede we from APC who can say free abede no he. Thank you. Me ba cho abede no e wo he. Stroke abeka. Abede wa abeka. Yeah. Okay. Me na ma create me we. One okay. Be na. Jerry ni me pa, Jerry ni pa. Ani e yan ko mind you. Ma me pe cha kete ma o. Na nfa cha kete ma e ben kwabenya. Mo SOMPA FM. Mo ni e ben kwabenya na bunye. Mo ma mi di bunya no. Eti baby amu bia eben nyam show ma no and as in part there it will be training people mami fe cha ketensa ma magu magatansa ana bisiu mumbo tuma abigail pastor mumbo tuma na tandegbe nyam shamu jo ashama na abolu mbi ogem sha sita be patrol yeka mendi kamera otafe TikTok who say baby sorry but say obi koye interview afi owini you anko ye fa no ene ko yi the hundreds of TikTok election say we here or say nya ene discover into no fineko say we be na fi say ochina edu nyama mata uji agro ye fa do 20 mama say 1 year. What the papa Yamishano or not buying. The Rubia and this about each other. But Amoya and Ibre and Guasia
Entino, I so. One $1 to and to Mote on you. About them, what's on you? Kodoma, now here no, or can't say because of future quantity, now what's on the head? Ejana, Yana, Fubian, and Swata, Wuyan. Come on, Samba, I bet, that Mahama say, why you're a quantity. Coffee. It is a wood, Mamma, on your ship cried. Doma, Quano, why here? 88 I was Mamma, on your shian. Chumutu, on say, what the bar of Bessa, okay, but therefore say, Mutai, Anna, on my end is for no, in Pelifono. On the court said, yes, Anna, my Akupa 1 year, fine. Then it's a bar. What went to come go on? Matebemena. Mufanko na mama on side. Eja na Chumutu on side. Yes, it's a Tony Madia, it's a parliament. Parliament be a manasa a tuma. Different parliament, Banu, a good and just almost renew. Mate, boy, APC. Company for no, Mufako Munside. Without APC, I'll be free Abede. Ediana Yeti and 0260 1960640 0260 1960665. Aha, hey, SOMPA 106.5 FM. Accra, hello. Yes, Mini Abema Ben Meshiani. Akafia phobia cantamanto. Yo, Akafia Maminti you. Yeah, that's it. SOMPA FM. Yeah.
Mate Akafia. Yo, Akafia medase yo. Na bronya de sompa enema edi che ye tie for your loyal listeners no. Emu baako eye wadada na wo free twefo praso. Na wo ya se wo nsa beka wo ne ma no. Ye de ama driver ne duru no ofre wa. Omfa enko. Eti de aye ne se wo ne ma no. Omo ya sa de ama driver no pay se wo mfa mro twefo praso driver ni na frɛ. Sa wa frɛ wa. Te ba sa de agi se ada beba nkran ha no. Na waba no waba ba gifi sa wo ma ye twa ye ho dodo. Ade ba ko a ye de kye wo no. Eti wadada se wutie mi a wo ne ma no ye de ama driver anopai. Se onfa money anwane magi no emrew. Driver na frɛ se wa frɛ wo saa. Wa frɛ. Asa wo ne ma ba ko ye de bra wo no ma ye tepenten kwadodo. Eti se driver no esan kono sa bedru nkran a ye be make sure say enema no ye de be gya no wo ye headquarters ha na wo ba na adaba obeba nkran bia wo feature for personal be pie nkran a no abadome Watermelon Street no aba bechi into we ne public announcement. Okay, hello Good morning. Good morning, me pacho media be ma be na mehia ni I just said I didn't want to make a 39. Yo my ntie we na mentia ta musa asante ku is regional patron omo chama no isiana na ma bon ti tin kan funi amba so na kan che delegate nya ta Dr. Mahmoud Bawumia oni betini aboa amaga na akonenim nti abato a ekotin delegate ni na enfe ba di no mo kwa kudi o ba bi o mo di o mo nkudi e mo ti dura back for na nkasa menim say NPC delegate di abadi ni to yan pesi kana to aba nda se ade e kina ne se o we are no NDC for the yatete monso yatete anwaso yatete agruso na ya no bisa no se me me tiwe me nya choba na makoto agru ba ga kusisi me dia ne se me sori am do speak so ma to do kunedi agru na kufu ado ta no na 2003 na do kunu ya be 5 cities se agru so about 500 me so na koto do kuna 7 cities ndi agru na ya ke so me ordinary person ba so nya na de emu ya yatete so yento bag nkusisi media ne say me do street so a emo aya no anu mato test na kan 5 cities ni atia no ns gi say mo auto 7 cities ni 10 cities nti me no ordinary person ye o ka say atete so emo mpa so ne dai dollar ya mo say atete so wo ka tire ku ya for say na kan mo beto kuku bag 6500 mo say dollar ni nti na mo nti man ton sa nti dollar na mo say so na bu akuya ni na say am akuya ni and ba bu ni is ka kesu akuya for so if you say last year by this time na cash your motor 1 kilo bebe 1 city 60% and na motor cash and then 8 cities so intini ha ya bi say ma custom na but won so na nkasa de ye hu bi obi anya nhu ye enu ntia no de on be kan sa but ya etima enu no ya hu to mu ne ye kan na cash your afọ ati obi antumento go nya ta ba because eduro kura po na auditor egu cash na so untin take up and when you scrap ayanaba now to was any $3 $3 $1 me the dollar ye dey me $5 ye dollar na ye tin so na cash go abafam and tin na kuku go abafam and the dollar na what so no me de ye dey dollar na what so na ma take kura no aboga san ko mba kura be ye adwuma be to cement ye adwuma e na construction for nye adwuma ye no omo so dollar so ba ti yo mba be to cement no kwa nye adwuma no bi anya be ye na ya ti do di $3 so ne ye te Ghana na mata and don't this but enkusi that's it Menso medase memfa 2 calls na fe yemfa emra awieye hello good morning hello my ensha ne yemfa wunhye ye na yenya wo kama hello yes good morning me pa che fra wo say ayo yeboa yemo akwaba me yentie we school ni bi a wa ba ba bi adan se ampa ni ko school
minya part 310 asana 310 asana me befi enti wo di edwuma wura mu bi ye huye ni na talk book munko ana ye bie we secondly omaya is me ton good eboka what on good no omaya is me ko ton good eboka ye ton koko boka ama good so a ye sika no so ye ton sika so boka o sika ho president mama bai ono all OTC ni tio oba ya nia Ibrahim mama isna ko siki alone e da photo black water okwa o tukwanya oni ni nia be man nenam ni nia ni your trade minister and so na ma oni nenam o investment no no pe da ma na busia ekufa do e ba so no ya antise ni nia bi akosiki alone e da pa mining site na ofra wa be ka $1 ba from na ya ti e mo so ko bisa sultana tane boy efe sultana so also 2 K75 na ni boy 75 sa na na ton mo ani bo from na na la se de ni se ni mo ani bo ebe ko bisa ni bo ti aseswa na $1 ba from na nkoko ngete the ma testimony ije kuko ekurasi a eyifo enenya sa nkoko na mo ka no ye bi omo enye atro kwa na edi to omo anu je ko so nye fa sa ntena o ngu omo anu me da se menso medase me fa de wo twa to okra hello me ba chamini abema beni Mpacho Femi Dugbe Godwin, security officer at Dodoa. Yo, Godwin Pacho, me and you na uchato. Nyomu kasa say mama ba on yenfi nti atima kwani ba ni o ba 8 years. Ejuma o no abaye no. Ani ni aba atima ko difference o mo no kasa say mama ba on yenfi one year de. Okay, etiana na obechire mu say yema ne bre na yema mbene after ni o ma ba yenu no ajma pa o ba yenu no ye and so mu kasa say o aba no de le wa ye de asle nyama bo yogo bo ye di ndere di mu man bo brain enyo o ba yenu ajma pa o ba yenu ye. Okay, Mate ye chedo do wafo nyina. Yada se madwenchira mode eba ye na endpoint homeopathy clinic Dr. Dubuaten echeche wanope na ya fofie dei na wo mo aso ate se wo pe ayaresabia wo de wani kire wo benya ayaresantentem abasa haresu mekatentan ho beto wo na eye endpoint homeopathy clinic na kronoma bo hia na de ewo kumase na nkran han so shell signboard ba bia ye friend no spentes kwano so no ye fra bia bi shell signboard wudru hope endpoint homeopathy clinic ebesum yi ade ba kwa se wote ase ne se aye awomu hawo abra na omo lab technologies na won hu die ntia waware emfie du na wone ma be ma wo prostate issues ne bra no won hye sa kidney ne bra no won hye wo ma me bia wonya stroke a wo hye dem ne bra ne ma ne ba bi na nurse fo nyina ne so na physiotherapy yemfa nya adwuma kopim se obetimi anante wo ma me wo papa wo nua wo ba bi eti yare de ye tu ase ankasa eye endpoint homeopathy clinic na omo number no so wo de tudwa Dr. Dubuaten no ono a ene befa eye 0244 867068 0244 867068 and 027 423 4321 027 423 4321 endpoint homeopathy clinic edi ayaresa papa aba amagana for ye ho atoye last year munhu free scan wo twama amane mema adansidie ne de bebre physiotherapy ho and massage so endpoint homeopathy clinic more than 17 years and wafa alternative medicine so I friend homeopathy edi ayaresa edi abre nti eto mo so a ne asore kai sa wo be frɛ wo frɛ Dr. Dubuaten wo say 0244 867068 0244 867068 and 027 423 4321 027 423 4321 na endpoint homeopathy clinic etime ABOAGYE so me enkwe Hajia special local foods ena ye kamfo ede amatifo na hajia de eto no so ne asore sanse nuane ye kobetiri nyinara odesa kese enya nkola program osebe enhemfo mpanifo omaimu won na eji wodes ni nyina enti hajia de eye number 1 aduane ben na wo pe ene akwakoye holiday obu ho no peso ojojo ne ho o relax enya afe na aba ena wo be home no
na wo kwa akɔhyɛ mu ka ase akɔ tete wo ho akɔyɛ aduandabi frɛ hagye asesi a na aduane bi a wopɛ no oda na yɛmfa mmrɔ na sɛ de da bia meka no nya so tɛ jollof no anase fried rice ni die gyae wanhwɛ wo ni aduane bi abiom hacho atomic kwan so wo ben transition funeral home ɛhɔ ɛna hagye special local foods ɛwɔ Facebook TikTok Instagram bebia bi hagye ɛwɔ hɔ number wo bɛfrɛ na wo place wo order no ɛyɛ 0246 359921 0246 359921 and 0594 797215 0594 797215 na wodi aduane no wie sa no apensuo papa bi na wodi apia so na bibia hyehyɛ yi kama ɛyɛ kasa natural mineral water nsu a esiesie nipadua na etimi ema nipadua no yɛ kama won sesesi a weather no ayɛ very dry enti de bia no bra no ɛsɛ open nsuo si hɔ na wonom no nkakra ɛyɛ kasa natural mineral water sɛ yɛ parties sɛ yɛ wedding sɛ yɛ yie sɛ yɛ programs ahodoɔ ensɔre yɛ asesi a Sunday bia mu kyikyɛ nsuo ɛma special guest for ne quarestes no monkoto kasa ne bi na momfa ma omo ye wasahye mu de ye wo bottle nkuma ne adantam ye wakese ene ye wo dispenser gallons so e DCC offices ahodo mo amoton wo traffic no mompe bi na monton because esi utisu a sesi a na Asaka Saloma Ventures wo mo na kofa ensupai e de aba edwaman so Taifa enkran back hospital echi hodo mo eho e na obehunu Kasaloma Ventures for 0206 469430 0206 469430 and 0303 965780 na one wo mu edi enkomo Abusia promasi doga na wamo si yankantra se wamo de Yamvita entino se afei na oba no enya abosumi no ensia na ohyase edidia Yamvita infant cereal with milk eno ne yekanfo edi amawo na wamo si flavors no wamo rice emo wamo wheat na afei maize enso ede ewo honom wamo obi nso honom a wamo aye ne mix e beboa ama wabofra no etimi anyini brom na wamo si wamo vitamins womua Nutrivi ne wom no contain 16 essential vitamins wom zinc wom iron wom calcium wom ema wabofra no anyini brom kama ema ne nkase mu ana nompemu so eye den eye Yamvita uko dwaso a na wapebi ede ama wabofra no so edi eno na se wotete ama abofra no a wan kantini mu so ye panin a wani beba ho so do na wa watwa ho edi wade esan se ede na eno no se ubeye nsuo hye de kakra na udi agum na wanum eno ano no Food and Drugs Authority womo agia tumu se eye na ebusua SOMPA 106.5 FM yes 2026 ye ne wo hwia bom ye pese ye somo kwan shronko so enti no se wo pese ye bo wadwa tonde ho dawuro ede mawo hu se wo mmoka ewo wudwa wudie mu se bia campaign bi na wabie ye mo ho dawuro mawo se de ye bie ya apono mu baya ede mawo ni ye client service no ubetumi afre ye mpanimfo ewa ahomatrofo iso 0531 886 216 0531 886 216 eye SOMPA ye client service ye number no entine freyen na dwumadie bia wudi bia ye megye na ye mohu dawuro eye na wo ye na nso ma wudi birthday kura pese ye bohu dawuro ma de obeware kura na pese ye bohu dawuro ma wa ye be bohu dawuro kama e de ama ofe nwumaku ahodo ni nyina nso mo freyen a na ya ye mo advert no e de ama mo kama ye tu ye bo enso eyi ho e ma adehye eti ne yi eye SOMPA 106.5 FM. We na yenko wie ewo endpoint ye de endpoint abrem no yemfa time herbal mixture TIME yemfa nka ho na unya time herbal mixture de na chese wonu mu ato aduane nya wode na ene holiday ye sese nka woti bidi se de na adwo kan hagea wosie na manum na ho na me honam ye me ya na meti ye me ya na me malaria ba dabi edure betimi aboa won TIME time herbal mixture duro no edure etimi boa wan kasa na ye de time HH mixture no abeka wo mo ye ntafo wonum we na wonum we na time HH mixture no de ye ne se wo ye obi a wo dwonso a wo bre wo immune system aye mre wo pe wo general well being wo nyare ansa
wobɛgyina wɔ naso kama adwoa ya no akɔ Facebook ama me na wakenkan adwenkyerɛ na ne titiri na na akua moaboaten deɛ da bia ɔde bi fa ho nti na wɔn a wɔaba no wakenkan de ama yɛn na TIME no wonom na A2 malawi ase wɔnom ato honam ya wo no na deɛ ɛtɔ so biem no deɛ ɛbɛboa tam HH mixture and capsules no deɛ na ɛboa wo ankasa ama obi a wodwo nso a wobrɛ obi a wo pese de bia na wo yare ade akyi a wo yare no na aye ho adwuma ma ne mema nyina etimi enom bi kama eti se wo pedodo atu na wo frɛ 0244417669 na wo dem 0244417669 Dr. Tafrija ne nanna ne den ha ma ne nubuna e na odi gya ne kwan 0244417669 0244417669 na with them we time heba mixture drunu a yagye to mu se aboaye ama yare de yeto ase adwa omanfo adwen check akra mo de afa ye Facebook SOMPA 106.5 FM Accra. Okay, Richard Sirifi ese wo share live every Kantamanto na chesa kafia no wo se enchiankoma Dr. Brian Champo no aboboachi ejakon na Hajia Safia Mohammed na fe GFK nso eka ho wo de ne de aba na Arthur Decker wo se sompa mechiamu anope yo yenso ya jusu ye pa wo se delivery ne de eye great pa ye da se na Dr. Baumiaba na chese na ekua mo aboaten eno no Ablekuma Central ena wodi efri wose kwan bia so Dr. Mahmudu Baumia wono ne bedi NPP amanyuko no animu ede akọ 2028 victory wose special birthday enkoma Rukaya Abdul Aziz wo Adenta Sakura wose ene eye wawoda inti omao special happy birthday nyame enkosoa na wonhyirawo the nice boy me pacho obeye steady wo me comment session na say why anya ha na ba beton wade oye okoso aya e be block no nti won hwe ne ho yi enti madwenche kakra mode ba e efa Facebook nso ye da se yes afifu from 2026 o ya men kan ho na wo ma wo hoden na bo abrabo papa nti abake wadwenkyere ene wo futu a wo de magana for bra ye sorry sui ene nipa bia wo pese wo chia wo mo nyina anti medase futu kakra me so mede bema yetiefo yahwefo ene o my Ghana nyina ne se 2026 Nyankopon adom yete enkomhye bebre se afe no ya afe mu ye enti de hia sa won so obebo ho so na waye adwumadene na wanya Nyankopon so ensem enhyira no ebi na nkoye se December no ebedu no na wanya hye mechia de mechia no eye birthday happy birthday shonko enkoma abrante fine gentleman yipa ena yede no ato Facebook na so no Solomon Anane ene ye wawoda we efri wankasa wadamfo abena adepa ya wodi ne dwuma ewo Akoma FM Kumase oye new sanko abena adepa se Solomon Anane oma happy birthday wase Nyankopon enhrawo na onye okese Solomon nso de eno na afi set gede matu wono so edi na woda we every rich BITMISE dodo na afre no Tony aya ye ne no ewo fie ha Tony se wo ma wo awoda papa set Nyankopon enhyira wo wenyu free adomo enko adomo na Nyankopon enye okese afi wo mo ani so ade hunu nyina no emrem we every Tony enso enchen ewo fie ha no ye ma mu nyina happy birthday yeah adwa wasama etwato awode ma ye ne etifo yo ye na tiefo nyina asena na kwakoye weekend idie holiday no aye long one enti upie so no ahwe na wo mo nso a afe no ya afe ne ya hyase na knife but amanfo anya atoba ha munyina erade enhye modin na wontimi emfa muntwa na bibia nso entimi nkonkan ya dase eti for yensu ye beda masese mo beka ye ho na ene afofie dai ye constitutional day ya na ye wukuada na nso aban ne mpanifo e de share efiada no wonso wahye ho ye na wo de wanamo asisie na wabon ho ban menkoto enkoto enso hwem ena gina ye bia wusie bia no ya na wahye the consequences na sensunso anso a ebeba ene enumre me wodwumadie bia meto nsa e de afrewo se wonso so wo ekwan bemu a na waba na ode ho ababa bedom ye kama pa ye ladochi vetai na uni ABAKOSUA ABOAGYE mene ye nua ye comedian obi amponsa ene ye kwakwa kopie 5 pm pepepe ye di ehim ne ye de nchechi wo
Presbyterian Church of Ghana Faith Congregation ampa. Yeah, me omuni madwuma yo tera bi kra na me kra no ma memfa emma media ma nyame ya adomo a enumre yi mene Presbyterian Church of Ghana na obi amponsa ye wo dwumadie bi di wo ho meme de ne ye futusem me tu wo mofo na afe nso obi de ode comedy kakra adwa ode aja futuo no nko ano omo ya mrante ne maba wa no de futuo no nko ama wo mo a dinner and comedy flyer come ti eja futuo kakra sere ye kakra eti ene Presbyterian Church of Ghana Faith Congregation Church Premises Medina Estate ena ebekoso almost one by 360 photo booth nyina magazine photo booth na live band nyina ka ho nti say and sorry no mpese omudi nyema bi wurewure ma be ma ho na yede nti say maburu no kwa na omukọ dwane ya na omu dwane na obi amponsa no so we Christian I say the comedy no kwa sometimes ya wotade fa a Christopher side pa enti ono so ewo ho bi na ya sapoman so na eye MC ewo ho na ja unu ABAKOSUA ABOAGYE me so efutusem na me de ebemonti efutusem de ne me de be wo mani pa me hair time no no mama me 30 minutes na me 30 minutes de me de ye I just had a cry bit to me ho na da mo me hair time wo mo di program this schedule be efutusem hair time hwehwe 30 minutes enso na point number 1 okra me explaining Point number 1, Grammy explaining, the name La Dolce Vita, a Italian word, just a sweet life. Okay. La Dolce Vita, just a sweet life. Sweet life, no more just a balance, work and pleasure. Mema ni a juma nkwa. And I adore simple things in life. Eti La Dolce Vita 2.0 program no. Na such a nese, esa wo adore little things in life, which means so a balance work and pleasure. Because obi wan dey any pleasure nko na laziness. And obi so wan dey any adwuma nko but you need once life is about balance. Esa wutimi balance into La Dolce Vita no 2.0 no che say balance ye adwumaden at the same time na jiwani enjoy the simple things in life. Kakra wo radio so we enjoy it. Bibia eti enumre brana futusem a menso be de be ma La Dolce Vita 2.0 program so Presbyterian Church of Ghana Faith Congregation Church Premises Medina Estate 5 p.m. no almost red carpet no na ashase 300 Ghana cedis and emoji then so the obenya na more than 300 Ghana cedis me dey normally yana me co programs yana I don't charge yana me go for free na we mo normal in a professional way dey obi amponsa ka hunti no ese se anya bia wo kakra wade ubetua etutua 300 Ghana cedis na wababa be hwe no na ebra ono se ye dinner na ubedidi nso ye dinner and comedy dinner and comedy enti comedy na mu ano wudidie no na face me dey futuo me dey 30 minutes futuo bi nso the amount na numre ya come and spend your holiday with us holiday ne be kan obi we do holiday say ya no I strand that's what shede mu a no na mabra boy kra me ye ndai and na ye say holiday na so ye fiada china so ye me nda kwasiada as I too long amount wono oni boyfriend wono oni girlfriend wono so wo nware woni ba eti ibo say I am boring they na you boring patcho be man na boring patcho bra Presbyterian Church of Ghana Faith Congregation Church Premises for Medina Estate nene dinner and comedy night koso unu ABAKOSUA ABOAGYE AKOSUA nchira 5 p.m. pepe na mensume ha metufo ebetia 300 Ghana cedis na ebehwe comedian obi amponsa na betie unu ABAKOSUA ABOAGYE na ebra ubedidi nso so anya bia se nkadwa na wo restaurant enke bia we susu de buffet papa bi na saso yi ubedia tiate se de wapie di akoba bi ahekra akosia God fearing man bi na Sister Minja money and Kwana. Ebiana, if I show my donate 300 Ghana cedis amount. Because I don't see idea. Bibi abeti me happy. Ebiana, because we see nyame fie. Nyame fie ne dinner and comedy night.
You say ye man nyame fie no even though Nyankopon say my house will be called the house of prayer no ye bom pa ye wi a na fe so niema be ma ye stay wo ho no we your friend no so say watch and pray who say Bible no say watch and pray watch no so also say watch and pray so that you don't fall into temptation to be so bra and a Presbyterian Church of Ghana come and watch where you watching no e do prayer na dia na dia babati we no you watch side no it bra na be watch comedian Obi Amponsa na wonu aba AKOSUA ABOAGYE La Dolce Vita 2.0 program and number church open church Presbyterian Church of Ghana. Presbyterian Church. Oh, who's that? Jerry na mo also Pentecost. It's Presbyterian Church of Ghana. Faith Congregation. I want Madina a Saint Sister John Patroma to take it away. Into an enemy pass the brand a bit. Na any I just said me na ma bo a year man. I ba money and will be a obrin pomun now home bet me. ABAKAY winning now. You are hitting you winning now. A palm will hold any problem. It would be a nyabo bear, a bobe tree, I know a slack. He said, me cool. We cool. There is a funkobi. You kwana. I don't want to make you take it away. Yana munina se kwa suweti SOMPA 106.5 FM Accra.